Breburu ni happy Easter ni rigiro bwakwa nwithirite ugikungwira we na endo baku ntuku ya gorioka kwa monoke Jesu Kristo kana muririkana jo ekuna kuruka kwa Jesu Kristo nonto bwa kurekero kwa irema rieto iri tariki 5 Jumapili mweri jo ena mwaka ni 2026 nimpeta wakabu mudharimi mwananiri wetu na jira madhirio ni Paul Gujiri kango shwere nkadosha mwanya ni bwega mono nonto bwita nambere kuto watambaru ninge watudura na itanya batu ikinyagwa ikinya inyo tutingatira kiri mitandao eto ya Kinande at Meru TV Kenya amuno ntobwaku utotuikite nyombe teto ireri negweta kadetu neka amero nibu ontukuma kire ni kirewe na ke moni thank you very much irintuko ya kongwira Pasaka atongeria baki dini bakitongeria mugongo jwa akenya ninge thegoro ngima kire kongwira kurioka kwa Jesu Kristo ninge asiaza ba ikinya makanisene na bagita maturene gukungwira Pasaka irintuko ya Pasaka munini wa rais Professor Kithure Kindiki agita iruduni ntereshadra kanithi gukungwira we endo bawe ninge akari na atori ntere isha iruduni na ria itite nambere akotariria witi nambere ninge aketetera uritungo gebwadiri kare Kenya kwanza akiuria thiri ninge ngotaniro kiri mugongo jwa akenya ni riboti ya Dagara Waiguna. Mimi nimewaita hapa majirani wangu kwa sababu leo ni siku kuu. Ni siku kuu ya kukumbuka ile siku Yesu Kristo alifufuka. Na nikaona ni vizuri kwa sababu sijawaona muda niwaite, niwasalamie, alafu tusherekee pamoja. Ama namna gani? Ama namna gani? Iko makosa hapo? Iko makosa mtu kuita jirani yake? Kuimeja mtu kuita mtori wake? Iko makosa? Hiyo ndio ilikuwa muhimu sana. Na tutakuwa tukifanya hivi every Easter, every Christmas, na siku ingine hapo katikati tunaweza itana inchi yetu tuweke amani. Tujue ya kwamba hakuwezi kuwa na amani hapa na hakuna amani sehemu ile ingine, hata kwa majirani wetu, hata sehemu zetu za Kenya. That is our purpose, to make sure katika hii siku ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo tukumbuke pia tuko na taifa, tupende nchi yetu, tupende watu wote wa Kenya vile waliumbwa na Mungu, pasipo kujali makabila yao, pasipo kujali wametoka wapi. Na kuna watu wanazurura huku wakiuza ukabila Kenya hii, wakisema ati kabila moja ama kabila mbili inaweza kuwa na maendeleo na mafanikio isipokuwa sehemu zingine za Kenya. Haiwezekani. Ndio umeona tunataka umoja wa taifa kutoka Pwani, kutoka Nyanza, Western, Rift Valley, Central, sisi zote tuwe kitu kimoja paka Northeastern, because we are one country. Mushike kura. Saa hii IEBC imefungua kura. Shika kura. Mimi na wasi mshike kura. Kura ndio itakusaidia kufanya ile kitu unataka kufanya. Ule MCA unataka kuchagua ama ule unataka kutoa, MCA, MP paka rais, kura ndio itakuwezesha kufanya hiyo maamuzi. Kama una kura utapiga kelele hapa ya bure, sipendi fulani, napenda fulani, lakini haikusaidii. Kwa hivyo vijana wetu ambao hawana kadi washike kadi ya kura, ndio tumenyane na watu, ndio tuchague wale tunataka kutoa, tufukuze. Ni kweli si kweli? Mutajiandikisha kwa kura. Iko mass registration inaendelea kutoka saa hii mpaka mwisho wa mwezi huu. Na mimi nawasihi, sio hapa Tharaka Nithi peke yake, Kenya mzima, mimi nawasihi wa Kenya wote wajiandikishe, wapate kadi ya kupiga kura. Hiyo ndio itawasaidia kufanya maamuzi wakati wa maamuzi ambao utafika next year.
Nabo akari kumanteresha antobe twe kiongo ni bashibiritie bari na matheta bakilalamika kinyamara ningi bagitariria mathina kathumba yarabethirite bagikorokera ne kothokanga kwa njira ciao akiara bakiolotera MCO wa Nkunja Maore ni kiraba ugite guti maendeleo baithirite bagikujira maturene ningi bakimuria ningi kwagirithia ugendi na kuthondeka barabara ira nacio iri imboruntere ni ripoti ya mukiri Nkunja ndakwera Nkunja inyo waiti wakenama ni akaribanto beto kiongo na muthuro yo munene bakiwa one time kiri MCA wo no Nkunja Maore no tobako bateaniria no thukangi barabara nterei bakiwa kinya kaita kararomba kura ombere kwithira ke ya maturene ya na bekira wirane ati akabwithia barabara ye bakiwa na ekoyete ombere kwithira soka nturene ye ringe na kwiringira ses urakomba kwithira ke bwithia barabara ye ende ontoboni ontobota yora na miaka uyo ndhe kiloki bakiwa baba tena wete kunwe na ende monkathaini kumuritetene batu toko milioni 45 nongura na milioni 45 iwekwa warewa takiani narago ndarasa na bwetherire kiani areta agilika na mebwetherie no milioni 45 igothirera Nkunja 2021 wa twarea no ani aria weta kebu yande nyumekea lakini kumarwe ko atakeboi eta tomuringira kuo tomuringira buloko atonwa oni kanda botere ndaunegere inya mongo itoni oni iotacia roi njira yongo marinya ndakwera ndo baunegangire maroko barathira buru ndakwera ende woni ningo itaunegera mongo ntombana ntomba inyoro aya mutongi yo tumete royo kalulu na berembere kalulu buru ito arera thina ejo bugona turoni ntukwira Nkunja endere kura Nkunja MCA wetu ntukwira endere kura njira ne number 1 kuwa kabisa na noyo ayira nanto baminde ntukwembere lakini mwankari webo myolele ati amebwethia na mbesa na kudhanwa no ntoro njira nje wani kaero to balokile mbia lakini mwankari ingabana na ngabana mutuma na bathanitie mbia milioni 45 lakini utiemaendeleo tukuona kewe no tunjira yakari yogora kaitene kauni bakwane bakumea barabara ni tengeri mbesa na irithana netwe na riwe ndikire mbesa igi ni mirandine yawe kyo kumba kwethira ikia inde mirandira ya karia bati kwethira kithuranira na noe uitethe kiumbe no tumia kira kilo kia iwatelelete ngavana orari kuno otari tambesa na indi ngavana omweru wa Nkumetene na mbesa iso mba kwethira sistengwa tio sireta mashinani inde biashara ni siawe maendeleo torika nayo Nkunja nyatora tukomeaita utebiria isuguru yake arogere suguru yake milioni 45 ni arego ni usugurire milioni 45 ingeire na igoide inzero narara ogere nyumba yake no milioni 45 ziathia ile ndio ndo ndo ya buranga ngambi bia na thanetwe na kinya itarara kawera leo ngwa ataracia atendo tora mindiana ya kwa alianzi no aria na gawe na unda kukuthonjira na njerego na njende no tugomenya mbia no athana tunya itarara kawera endra kanwa tubarabara tuwira tutewendera nja tukwengea twari na mathiko fulani ara twamure mozimu tukwenda konjirwa kaila awure ndaga isuru chenje kaila kala ko na majanje karicho asoka ko wende na tuba ore meate ngiri MCA na wena milioni 45 zia biasa maendeleo sena kana milioni 45 inaiweta tutekwonenya na maendeleo eta atia ngaro sietorerao sieta kutharmonana ana bathogira njirene batokinya Nkunja natora iri tractor emwe barabara ereko katora teta yare tomore wan Nkunja watam Keri Potra Melo TV kumanto beto ekiongwerere gemena mbeta mokiri Nkunja Musiasa Mugambi Angaine na witonyetie kiri ngurumanion kidano shegiti kia ujumbe kiri ishombunge kia bore na kudurangite ikutho rwangiro iduro na mianka IEBC ninge kikinyiria kwithire kuri na kubanganwa kwa kiuthige siasa ninge kivire kiri kia uma na kewero ninge kiri na thiri enkiro kine tituna mbere kuminyira manyire otongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru ninge thirikari rais William Ruto nikira akuga ni mpangatano ya kiuchumi ninge wagi maendeleo maturene dena ni ripoti ya mwende Olaiboni.
Kiari arenteresia nari Bore Mugambia Ngai noro komereria matagete kia mumbungo wa Bore na ukiririte bonene kiama kia ithurano na mianka MBC nonchobwa kuwekandikithia Bobi Wine aringi kura barakuru akiwa yene njama ya gisiasa na nikenda kureta wagagie kire ithurano biejete bia 2027 Baigirwa MBC ikiuga ati antu bara bonde baandikithitwe kuma mwaka jwa 2012 gucoka nyuma register gwigatewa na ke maoni yakwa ndiona uni antu au gutebui kuri ukora bukwendo tumirwa kenda kura cha Mount Kenya ciomba kunyinyanyibwa na kuro iji ira twaringira bara baikunande register yari ono yo twatumire nande nte kuona sababu ya kumitharia nande ukaya kwithirwa ineringira gita riria no mwanka yenderea kaire na kethe abate kwenda yenderea bara bonthe bathurirwe na kura ira ciari cia miaka eu nyuma ibabwirite nande kwirwa nibanenja nuntu iyo ilikuwa makosa ngiromba muno IMBC netigyo tumirwa ge siasa niendelee na register ira na betu barabare na miaka ira batere kujukia kibande nande babwirite kujukia kura kenda tumba guita ngugira imbere yetu turenda kurekebisha Kenya yetu tumeara turari tumichokie ara yari mukarone jo mwega nontu mantu yara bukona nande Kenya muntu ariuma tu auga shuti tukio baraba ikuba kwa yesa bero buraba kadithia yesa ne tutikwenda yesa kaire turenda guchokia aria Kenya ebwirite kwithirwo eri akiaria konie kithomo Ngai ariua makokira ndina kio ibaraba inje nuntu school fees yeko gitabura ikuongerwa aciari baraba inge batio chiumba ne withine nene muno gwikiana betu ana babome nuntu batina aciari bakumba barigerwa kugitabura kuthoma ito oni ndiuga ndathurwo ndi mujumbe oburi mantu jaja jonde nkagwatanira na bara athure bara bange baketha bathuri mwaka jwa 2027 kenda tumba kurekebisha mantu yato kuona ija mathuku kulukina kuria thirikari ucura ntaira mitino iraitite na mbere okujirwa Soboiga akiwa barabara ya Ngarindari mwanka TM ni yateyanirwe buru untu akwa niyo akiombotethia bonene kunisha muinyano yo ngari barabara na ya kuma Timau mwanka Mutindwa Soboiga ni egukaraja nithi utira tutira wa Soboiga kathithwe nuntu ngade ira ikugwaria ja juzi bukona gwe kirori kira kamatete tractor iji chienja barabara kiagwa au barabara reku bonde ote muntu urio na inya barabara atori barabara Soboiga mouru au betha bare in danger all the time ongeria burabo ekutha iji bumenye barabara ya Soboiga ureka thithwa na itwatwerie barabara ira twetani ombere ire giterete Ngarendare kuma Timau ikejira Ngarendare ikeja tweta TM yewinye kathithwa igekirwa rami nonto tutura kwirwa itatengenezwa leo itatengenezwa kesho na barabara iwe ikeja kuthithwa kinya ikubito kuona Soboiga biu bitioneka kaire itukuromba thirikari renge ejeta nontu eu ni akaigwa mwananchi ejete kuigwa mwananchi barabara ewe Ngarendare eu umete Timau gakurukira Ngarendare ya kinya TM nebwirete gwikirwa rami kenda ngare iria nene igatwa gwetaira barabara eneu ire inge ite no ritobu nene ichikatumira Soboiga kiripotera Mero TV kuma Bore Mbitawa Mwende Walaiboni. Kagitino kau waziri wa utungata kiri mwingi kaunti ya Tharaka Nithi Muthini Karangi na urimu siasa kaunti A naitete na mbere kumeneria siasa cia upinzani akiolotera siasa cia Gachagua irakuanisha irumi na urongo na cia Wagithoni ikilingone kia gisiasa aritija kiri kanisa ya Marimanti iri ya Deliverance iri Marimanti otabire mwandiko wetu anteto kumantere ishia Tharaka Dagara Waiguna gutariria
Sisi wa administration ndani ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Muthini Karangi na rotheta ndionga yake kiri kanisa ya Deliverance Marimanti akwete ntomo ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kagitani kwa kimeneria bakuga ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki batire na ngwatanio na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bantu abukinyitire Tharaka Nithi meruka nkwenda gutuma na ntumwa kiri antu babarugurie twoski na tubanda kwangu tu Tharaka Nithi ati wathi na Muthomi Njoki tethange na Kithure Muthomi Njoki tethange wa bye Guantanamo Muthomi Njoki beni nyara kwa boni wale arachuka tuwira bari amusema ni ara kimusiasa akiwaka bona achagua akinya arachuka aliria tokairi tugetiria na safari yetu thiĩtinene mũno tũtikwenda kũganua kagitani waku muthenya meneretie nene ora wari munini wa rais akirutwa gitini na uri mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ikira kugikwagira gitio mutongoria wa Nthiguru Rais William Ruto kumwita mwamba na nwe gikongi kia wamba ya Gachagua ya mbembe television yuri juto amurete ya sababu ende uri mwamba tweta kana vitwa mwamba nuri kwa Sadine na tueneo kenyeno utieka mwambora munene kama Gachagua wira yake kila ntugu ego tugu buramato akiuga mwizi yabo yako mo aga kithombe Gachagua ikira kugikwagira nthoni Kindiki kugare na sauti njege nonto Gachagua no akamatete magima nene wakija kuona ndio tinirete wewe Soprano wewe Profesa Soprano my friend na wao mbona ndio ungi kwa kurumani kanisani ukali yowe manyama kama kumurane Suai. Ora idete Kithure kaigiro Kindiki ya Profesa no kaigiro Gachagua suai. Anaenda kwa nini? Kuona tofauti kwani? Utikuona kwa tofauti neno mimi? Ndiara mutheni wa mana subcontinent mini wa Tharaka North kireri friend wa Gitundu baugete gutirika kiumira kiomba gutoma bauma kire thirikari. Kuna tubamire ibyo bakiaria bakira Kithure na kureitho na na umaruke angalchiri cia guruka. Tukarwa twendeni. Tukarwa twendeni tuticiere kigwaya Kithure Kindiki akarwa thirikari ni ndeni tuma thirikari no tukabura giragu ndeni agu kira kuoneka gikaretwo ku kana tume thirikari tutira andu bangi unataka churia urugera na nikaribu na churia agu ukimionaga ya be bugane be muga tukarwira ija bomante kukenderewa tagurwa kuma kanisani ya Deliverance Marimanti gicigo mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV reto kambita ndagara waiguna riboti hiyo ya tuike mbriki yetu ya mbere akiri metha ya nteto kankunde kombe keroi ugeta kuraya nitucokerete Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount
mweka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Koga atetheka na gita rĩa kuria kũbua rĩ kũrĩkio kinya ija uigũrĩra bikibiki ya mũthemba mwega jwa Captain o amwe na mũthemba jwa Tiger nĩtue endie ba bikibiki iria citagia kĩbari njeka ikwĩnama batu twetherwo ndene ya mũtindo wa jwa Kangangi o aja ujo akue na musigiti na nĩtũgwatanĩrĩte na wata ciringi 55,000 ũkwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni shilingi 350. Namba chetu cia thimu ni cio kuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ija gutigintukagia gwetu no gatetheka. Inginanginene kia Mũtindo Kangangi kuri Kongo Kamichimo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria biri na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Nandi na ngushukire nkatho mbere tutonya gutegera kiothi gia siasa 2027 amuni bwega nonto boita na mbere gwitania batu ikinya gwa ikinya tombiriria mu kumurika kiothi kia siasa karata ya 2027 naria akinya muno mbeo mbithi baithite barena kiugo niko kadi bagite na mbere gukinyeria ujukia bwa kura nonto bwa kureta mogaruku ukirukira ndebe na sauti yo ikigeka debene 2027 akiariria mantu ya Karo Muriuki uri musiasa kuma ishigo mbunge kia Northimenti no komerire matagiti kia ujumbe gishigo mbunge ke na ithite na mbere kuria akari kuma gishigo mbunge ke kwithira amu ba kikinyithia ndebene kenda kuruta ugaruruku bwa utongeria nikiraugite ni kwithirite gukionekana gutina witi na mbere maendeleo maturene akiuga ishokio ni kura ndebene ya 2027 riboti mutuge wakiambe tuti barabara tuti sibitari tuti stima skuru chetu itena nyali twa itokaerua batu itwaremi batu ituturema ende iyo byato bitumbo kinyanara thokone nonto tutena barabara kwa ndo twera kede MPs batu bana haki ya kwenda wa parliament kede antu baba nande kendo jira bakirete ke project bakamberia korea gwandoje barete bongwa mita ogono komya kwe mantu jangu
kwamberio rwa uteka pipe ka nyombe ku gatekirwa mita uri agaroji ende roji ro project na sheria yune kurukiru MP sababu kwethra bwana boteka baba kana bana kana baraka kwana ibuge tabane bonde meru itubwiri kwethra tono chenchie bo tongeria kendo tongeria bo to bomba ko ekuna muntu bonde na nende babo ngita inyana ndoji chukuru batu buthomithiriana botina sibitari gukunda kwa muthaga kama kwenda kubura abokua kana tanto beto botinya barabara ira bwetaira na ndi baburi na mtu aina mbecha chienu tika baboga karorera muetere karora modie aya karora modie bokazu karora modiere ibakuga bakarora modiere ibakana bakuga bakarora modiere karora modie aya karora modiere kure kuno monkome karora rewe kerege kabone kiambi kasike kedron kiromba kure cha 2027 na kiama kia skiza ground. You was skiza ground? You was skiza ground? Be the only governor ambaye urotagirwa na itekeu baba ngibere twe bakengwira iya baka impeach with public paeta ombere o are muingwe engwa kura bo muinga ongyo ega noe kero kiruyene nagage didiriare ko kyora go peketa onge noe sarakasi vituko nambi noera no peu iraia abibiata atiarira so onge noe arerwa ni interim arerwa nimbi arerwa nimbo kwa rimbo noko ikingi no tukate na mwelekeo no ndo ake agorua east na west ati nira cieto ankere abo no kuiba kegemeru no ndo ende kwa ndo tari na agenda ira oharinio kuro tari ngiro ni amiru kenda obakuria kioria sawe weshikilia hapo tu. Tutegere nayo nkinyangano nkidano yagiti kia mujumbe mwekoro county ya Meru niyo women rep naria akari kuma centro imenti gikundiki gishumiria konania korea kunganiro kwao ni kila kuga ni kwaga keguni kuma kire obisi ya mujumbe wa mwekoro oreku karambu kailemia narabona nitie kwithira ba kiringira ndebe feliciting krote berere ni riboti ya Jeff Wagituma. Nabo bamwe ba Kristo kuma kire gishigo mbunge ga Centro Imenti muthenya jwa narua ni baumirite kumeneria kuthombia na kinya guturanga makutho utongeria bakarambu kairemia uria ni mutongeria wa ekuru aja kaunti ya Meru na kuga bo batithirite bakiona nombi kuma kire utongeria bwawe na kinya kuga bagachinchi utongeria bo bethere bakithura Felicity Nkirote biriri kiri kithurano kinene kijite batu atokuga atiri kairemia uria okareti ofisi ya ekoro tutamuona ateja Bothogochi West tuiga wambecha na ikayatigania tukaiguingia na ikayegembe tukaiguingia na ikaye South Imenti akoroka Central Imenti ageta na ukunde anko bwera oma batu tutona into bya kairemia ofisi yawe tutona nya ofisi yewe tuiga wangafu na ofisi rieja waritwa utemorito Central Imenti oe ofisi tutemenyinyi na achikaua tukauga atiri anto ba Central Imenti ya Bothogochi West tutena imani na kairemia tuena imani na Felicity Berere nkurukia Kristo baba nande ne baugite bakagwatira Felicity Nkirote biriri na maromba kirimantu jonde jara kezerwa kiza tukamu support ke maromba kirimantu jonde utojoja kalima twenama endo ntobora nkwenda kubera mono bakare baize bena kura na cia kungana bamenya tukaba kura batu Bothogochi West tubagwete tukaba kurukia te wa memba Biblia yuga anto baire bateta batere Kenya imakate ima kanisa toka Felicity Berere kura daingana rokererwa daingana ibwega na kinya bakambiria mutaratara jwa kumurombera kura na kinya kumuringira kura kithurano gya kinya rokererwa da komi na ijere ekoro baba bonde kuona aja na koro baba na youth yeje toka kuona ria ne ukateu
bakirikiria Kristo baba ni baugite kinya batena witikio no tongeria bakathuri murungi ura ni seneta wa Meru uri tuona akiageteta na akerumana bila agenda kathuri no akorumana na kuthokania barite jaja nyuma yao kugunika na mbasi kuma kire Mugambi Manyara Foundation mbasi naye batethetie kuma kire wandia bothuguchie baruguru monka wandia mwangathia kire gicigo mbunge giki Mugambi Manyara bathithetie mantu ja mega ni gutu support gutwanya mbasi tukiwa tukenete twithire tugika antu banjarene cia Murungu nikenda Murungu akabaruguria njira ciao muri bwega no ntu bagututethia mbasi ambuga ibwega no ntu bwa nkirote kuona ibwega atudirira mbasi nusu na twale ayingi twina nkatho ingi na mbire Mugambi nyawe aigua cokeretwe nkatho amwe na njewe na ritingo ke baba itananya bongoge ntu ketha atebo nyamba cietende kwiraja ujo twina nkatho ingi kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam nande tutegere mutino jo Mwanki nare Mwanki jo temete ntame jo getiga family ya Njagi Jemima kuma ntwami kwa ere ishigone mbunge gechuka igama ng'ombe batena kiraro batena nguo ningi utonga bwa mbesha bari keminja kya mbesha ira mungana jwa jujo teko menyeka nare anande bashumiretie koria antoba ndi bobo ega ningi atongeria gushumiria ningi konjura guoko kubatetheria gitenere bakerugite riri omo nyuma ya mutino jo Mwanki amu jugetema ntame ni ripoti ya Dagara Waigona Bamere ya Njagi kuma ntore atomekwa wandiaga mang'ombe gicigo munge gacukaga mang'ombe ibatigete batari kimamo kana gya kuria nyuma ya nyomba yao kugwata monkiorota kumenyekana kaumo tigo bagukira imunde Ntuga ithatu yonde vile Mwanki alipuka nyomba dala twana utige tukigenda dala turi baba ye kumboreria Mwanki ntiko meakora umire ndachugira ngakwathungirwe na ndiricha na wande walipuka wa watakushoni chaiti Mwanki ndegwire lakini ntiegwa Mwanki ndegwire po maita mairi ngekinyonde thire antu bogio teke baba ite utethia mukuru uyu eno tiebo nge wakarika itoire kona rukiribo kurere tujire kumwitega kiriro giake gabe nyomba yake bete na Mwanki ura tutakumenya aragumite tigo gaturegwire mbu tuma turi aturi twaya gwitega mwana uyu gwitwa Njagi tukia twethira nyomba yake tire gintu kaguo no akara arari nako wanarwana no atura barari na tu mutethie ni roi agegerere kwaranira na mazima moto rekiringa jiga ara family no wamona kari na tori barombete thirikari na ntoba gwendi bwega kwebumire ko batethire koni bakona ya kurena bantu ako mama no ntokagitania kabatigetwa karibeni batamenye mbi bakare kana bakamama ko kurombo tethio kiri antu bagendi bwega na tongoria betu urakaringithwa ngora ntethie ntiena kinya kwigwike mte gwendi antu baba bagwendi bubwega ibageria utethia mukuru uyu bai na ntiena arakarara omunde twiromba turi aturi batomikua mikoi achore banjage oya ntome buranjage akarikigite no ntokona ni ogo no gomba kubinyuka wankari buru ingara bai ya musio yo oyo ngetwe no bai ngeria ni bobomba kurutha bai buye butethie Njagi na bibo kuona wana gotano teno tiya kaire njoba ino mutethie ana ukereka nya Susan ngoye mwindu narare akegwa ntomerie eno nageria kuya na mpwe wana kinyengara ana muthomi njoki na pato gatukubaitagirira twagwata thina teno pomenya tomekua imasinani gatwatero twe masinani wogu tigo tuteyanire twitandanga cia muthito kuma tomekwa wandiaga mang'ombe gicigo munge gacukaga mang'ombe nkiripotera Meru TV ritoka Ndagara Waiguna Orerea arithi kuma ntere ciatiania na embe na ntere imwe cia bore bethirite bakiangaikwa ni maitha amba bandithia ninge wagi bwa ukaria bugitabarikia ntere na atongeria kuma ndena ordena kaunti ya Meru bagishumiria ninge kuruta moni yao yegie thirikari ebateri kukandana na mpanga yetu ikite kironda gya nkoji ndenda cia bore na nyambene nande thirikari ni uritwe amu kwethira igiaka kiwanda kia nyama kuongela baita kiri urethi ntere cia nyambene na bore ni ripoti ya Mutugi Okiambi
Mugambi Kabure murwiri giti gia seneta wa Meru kiri kithurano twitite na arombete thirikari gwaka kiwanda kia ndithia miankene ya Meru iri njira ya guchwira ntaira ntabariko ya wamba bwa ndithia ng'ambi ichi chia over 5 billion shillings na antu ibauri nkurukia antu yana na 10 no te mtu akuria manto ya compensation kwanza nyambere mbua yange anthe Burundi riwa antu buba compensated over 5 billion shillings no to bangambira chi na ng'ambe onderiwa na economy nene sana yo kuluka 500 billion iyo ni economy ibati kwa modernized na atu etete onderiwa thirikari ni banjiririe kintu ngwita livestock aggregation na modern ranching systems arithi bang'ambe ba registered na babangwe na thirikari ichoke yanjiririe meat processing factories na ara northern grazing zone no ntotemo amba aita kuratha bunduki kuntu kwina security kuntu kwina industries utemo mwamba aita kuringa bunduki kuntu kwina ibanda biaki na anto bandikino onderiwa meat processing factories ichieruru na arora Rwanda rurang'ambi kuiwa na ikarura kinya ngweno ntu bana betu bara bakuthoma Kuruki Kabure na rombete thirikari guchwira ntaira kimera kia mira na ethera kiuria tongere gutiga kuringa siasa nakio mera bietu kuma mira kuma mbeniko kuma mbake kuma ibira bionthe ibianjirire value addition twake industries tumenye imera bibire ya value added ao anabone ngwe nambaririe muno mantu amira no tumira niete kimera kio twa siasa kia kuringa siasa na ndiruwa kethera thirikari niremi ni utwa thoko na ibakuwa thoko ichingi na arora kungi thirikari ni aile mantu amira no ntumumiro aua umeboke ya kura nyanjira yo motho ibo bati kuonekana njira oryo ethera bakure mochwa thoko emira ibabwithe price lere kubwithia ba ile mira from a processing industry level mira ebwithirwe mira institutes of research and innovation ethere kwina budget yekwana na mira ebwithirwe research tumenye indawa ikari umbe kya kubwithia na chemical ethere itukuria mira muromo no tibwo tukara na itukuwa mira nietu kinya ndawa era mire kabwithie kethira ni kubwa kimwiri na ebwithia ndawa inya India na arora tura ndawa na utumbo tindawa kuma ome ni imera byo batumaira kubwithia ndawa ira na bakeyo twenderia ende na tutubati kuwa imera bietu ibitunike ututethia ibitumike kutubithiria ndawa na ibitumike kubwithia industries kenda na betu bona ngwiba umachukuru iyo ntu Kabure akugari gutongeria retete ne bwa kinande na bwa guchwira ntaira mathina jarumirite ya Meru onderi we are going forward and that is what I want to offer alternative leadership that is going to look into the issues of people utongoria bakwa ile thina chiantu na kuthwania na akiri na kithomo kenda tumenya kutoa solutions kana answer ya thina uniriko egitana ryo rigukinya ria baba na ndebi gogo bibitigi biecita bigogo bebere bathikire generation ye batwathomithia jagoni maindomithitie mwezi uthiriti nya college tubathikire nabo imbi bakuga and they are coming with an alternative leadership tumenye batureterete kindigitori na ndinya twiteni na utongeria bwa kindigito no ndwatu ana rogu bukurema na ubauga mirinyo itu tubaete thina antikerega batu itu tubaete thina ichonde barijaga na utongeria bwa bwali kwigita riu tibubu ikuthai na no gyo tukuja na ideas injero cha komba ku generate na ro tukomba kulita ngugi that's why tubera babu akuru babu kama mtu ameza kalitaete ni na bwitikiria ibabu bwa tuthomithirie na bwa tuthomithirie kenda tu ya kubutongeria etuma ikiringa wa sana siasa nena gwatuika ni gituma kitena objectives gituma kitena solutions kana inya etuma kikaringwa kauria ne atongoria baina gani bakwaria na ni atabetete otwikia na mbere ikia to mito twire kuthura utongoria tutethia no tututethira tukithura leaders based on the objectives kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi Nio riboti kethira etuginyithie muthia ywa yara tukumanganitia kiri metha ya Nteto Meru TV Bita wa Kabwe Mutharimi mwananiri wetu na Jere Mathithio ni Paul Gujiri ngushukiri ngatoshe mwanya ni bwega muno nontubogo tuthura gutene batu ikinya inyago tuthingatira kiri mitandao kina at Meru TV Kenya okiamukira Nteto bura gutunduka ndeka itha wa itha ntuko kuma ndena odena guntu masaka kwani masaka makasi kwani makasi kuma kireni kiriwe nontubogo tuthura na gututhia nyomba ya Nteto irere na igweta katetune kaka Meru. Thank you very much. Ngo kwendere gita. Rirega.
Nunua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20.